Disambul binakatala turang kira marama darbo kina newa nimbul binakatanga ni sambul to mai enai kabi ni bakan romusing ni kuah en buku ni kira to nama gitu mai nan rendre ngamu zengun ro dia rendre ngamu zengun elna to mani to kani bilgo engon demisi kita makem nikat sara na lebe biti ni to betul lebe bunotani ni yang karena bitabi itu intir ngona tapi semati bul mikiran ni tak di maru tek toka na kira ngara bitu ni tabi mai sanan to gori bule zaka gitu sei tabi tam ngasli bisa kutu benang abir to mai tai banu ni binaka kanu itu ni maru tek toka nan tabi dingo mena kabina kinda arto bulan-bulan mai sote bulan-bulan binaka arto mai sote bulan to na mai korosote ene kana be bubale tale sara be tacho abu di balu ke to nan matu bubale nali kumbu kelera on divini talanga na sapa ka mele mati ko divini dusik ni tabutana na en outspala ni sosio pambule birto en mata ka ni singa mo na tale madua oh adivini ya dong bola binaka mai sote asa kai ke mata numu ngandi sote tale iyo sa mata ni ngono ngandi kini sote bitana be sawoti abi den dia sara kito ngolangani kito lestal ya semberanyo kito ngolangani kito toni ngana songo kana otinga bonto talme para moto ka matanga ya sember kito buningyo se ana muni lang ko leo to buningyo oh ito toka iyo ba ni binabe kata ba do na bito kari buli mai mo bota dili utu na puno ndal bita leba inda babu ni binaka ninja sandono mga tungo na bi mama ni bula na bi mama ni ambaki bulo chunengo tababu ni binaka pa lebu ni ro menda ya to mai right sura kalau da adi sebil sura kalau da rir sinya to na fa wende na baka ko bilimoni iya sura sini ya to mai na bulangko tababu ni binaka di ro ninda to setungay liu ko sir no filter tu na tangi yang ngone ninda buletiko darin ro ko na ro ko se na ti ro da 5 cent iya nonton 5 cent say 5 cent adi 5 cents 5 cent 5 cent ni labo right ya se na tiko se na ti sera no feel sera no smell sera no touch sera no apa tadi nyo kambula ya kambula ini right bebo itu kena nonton bola lebih sih karena bingung nonton sera nyo love sera no hate kuni hate Sanga nabi matagali alkata bay sering tu don't hate yeah don't hate just love nanuma lebu kan dana bulida nangonongo tumbutu na sa inuway lebu nabi ka bitala no membalet nabi ka ndam bulit tukina lebu ka sudu matale na tumbuni wayway nabi tamba na tale so ninda ko sabi da ay nanongo sa lebu buli singa ka o kila kami kuasa watu ya nanon da bitala na tababi ni binaka nodon menda bulit na kana mani ni taki nabi ka ta rangone kakuna sa sami kanga sambutay bale tao na ruro siraba kana minta postal itu kabir na lubenda nan rakini bula sa rumay ningo dira sara bale tamela kaku ni rakinta tala si meado ndo na matabing bale bu ngon nikana ni saya libira mtambe nda bos mabina kabira ke pakai imbuta na ruro tabioka singunuti siraba mera minta pakai ngataka bata baka mataw bale kakana kawi kundu sinra nikanya ko ngayon roka kira bal kakana keve embuta right ya bibi talaki nanda tubu kabina kana planning na plan taki bikin dara maramatina na turang atama da plan taka pina kana bi kami balatan nondo bubale baka nakakan lo mani madawa kaya baka anda be somiti ko baka madaw rua so bikin da bi somi baka bula anda gaire ni satu buta ketiko na soni bula ta tubu katakan okay moniti ngo tu siti ngo me bidur ma kita nga me na biro roti ko kenam bula binaka bidur ma ki len manu ngo okay vegetarian ngo ngunti mandang ngo sana ka baya men na daga teken dani kina kena karuan nan dana pakalita ka me na bika esang ni betena me na do pakalusia tu kin nan labo nan do ngau nangono kondon me saya lo matua kami beti ko irna ngone merbaka ni baka binaka merbaka sulum baka binaka me todo ko ti ko lo mani bubale Wambulo tenyo bi sebu artu assemble tungko may Christchurch may Nislanji angkor tu kata-kata cuba na aboto ngono gortu angkara bita bisa senga na buku ni andra bongi pangolito na babu nuni binaka na buku ni besi mati nanda ngamodingo ongo nanda ngamodingo na bito ko ni punjes proud sponsors of the Fijian Rua. At Communications Fiji Limited, we are more than just radio. We are Fiji and the Pacific's largest and most dynamic media group, reaching people wherever they are, however they connect. We connect daily with over 3.77 million listeners across the region. Let's create something amazing together. On air, online, on the streets, on stage, Communications Fiji Limited is where connection happens. With innovation, reach, and creativity, we are the complete media partner for your business.
Saba bini bina bali bina numuli bisi mati bali mali kabili ndere ngamo de ngoli ko do tale mai wasi go ka nuita ni na morta itu na be gravi ke na sta biso do grave na be atabana ni be gravi wa mati tu ni mbola benaka na be kamba ni ba ndo ni mbola benaka wa mbola tatu na be korba viti na loma ni dolo ko ta na be baravi be ni anu be bono ni de sora anda mo ngali litu na ngono go rapana na tu beka kina na mata bale tu be wa kitu beka se erto lagi bulan ngone otanga ona era tunggu ne titei rosa ka porulis ka tu sambuto na bolo saboko na bitata sa biala ko pale sambuto na balwa banda tavange na bumo ni titei no wale iyo na kabaya me dana do basa mata tala ke dana do ruo na bulitiko ta basa mata kiron de tumbu na bikan den de sanga mi balit kenda minta rota kiron da bul sarap ko kowa ngone lewa bultura dake buli bako kowa sanga takile tabi lebu na mega na tu ando bete maki dora kambimbi mena dokila na bonua ndendre enda dabu mekina tumber mekina kena beka so da leking garaba merawati na kenaki focus on your goal mena achieve takina goal gori merawani bibuke ana lomani bubale ana lomani bonua ana lomani koro pakata lakina na lomo mpula sarga pakata kiko Weekend na tambangone, bikin muna tambangone, buliti ko na bulitora rakin. Hindi na to na ka university ko. Adi, bibiti ko ya, baleta. Nangono ko santo na kanali mo ni bite maki. Darito ko na tumbuti ko ni wengangan ni bibang matirita ki na pia presa, na bika ken ko na rani zurma ilama. Kaya makao hindi kita kadalan no milaw-law. Hindi kita kanto no milaw-lawa. Focus tingay no mo goal mo na rawata. Meron ni todo kina no mo bula kina no mo sasang. Bill, dorang ngoli ko tema kikina bakata. Baka mo orang yo baka mo tukunya lo ta. Koko se temagi gara high school. Ya pati ano de primary. Da ba bili bila kanina rawdi na buli de kirele bonaka. Lu bekenda kita kila binaka na bulba dor busin rawa bulba ngone lewa. Bir na buli tiko na secondary school. Torka bibi na do bos ko bir na lubenda. Da tuko bir na ngoi sal do. So na baka nga buka. Todo ko na don itong kasi ni buli. Baka nga buka ko bisu ko bila kasi mani bata pa na bisu ka na nambuka ya. Na kene bisu. Nambala mo no mo kala na kena kasir tin bang malu na kena tadi. Baka mi select tin bang malu. Patala nga na boss di bita taw naki na nro sibi bole katingan ngono ko sibi suka kina mo tataw na ka buwan ngon le sibi darbo mo lewa na boss ya kami di tuwa. Nangono sa mbala mo tumi kene lawa ko sa naray dani sa kami ali. Kena bala ngono ya mi dur tantu kina boss. Pero lugan mi panganggal tatu meran ni ramor tatu no leta ka ba do dun takir tu. No rela kala. Example susu osye oti. Siya bili tu bela koro, kaya matagal. Siya kayo kung susunga oti ito? Dua na osi, yung osi may na koro. Rita nang pala kung susunga na osi? Bata ko na niya makrimbula. Kaya nangon may kiliko kina. Nangon mo ko tumikin na osi simber kiliko, ang ko susunga tumebita na. Bakit susunga may bitina na osi? Susunga ko nga mo na na, kaya binukuta mera biso kay ko. Sama itu talaga magkakinandali ka mo din mo na kami ko na biso to gose. Sponsors of the Pigeon Roa. Debe si. El nado money. Bill ko. Namay kita talo money tumengo ni mo de.